tudwa wa wutie me no Seekers of the Truth Ministries ewo tafo adompom se wo free ejoso tech ufolikrom aboabo ene nenkrabata so ena wo ba udru plaza junction na osi a taxi rank or taxi bia obefa bia o ka kire nse o kotwumeko junction a ombesi wo udru na obusa akura panyini se wo hwehwe sofo same na sore na obi a betro baby a ewo Apostle Samet na say memren da bia wo ye asole kase na ebna da bia so atena say aye cancel intimensi ambre no etiefo meko Apostle Samen cancel na mama najo ediaba SOMPA 93.1 FM mo amuti radio no na mo amuhwe TV ne so SOMPA TV Apostle Christ has been doing come. Praise the Lord so. Hallelujah. Me jidi se urade adum ti ho ye pa. Oba ade adawroma etiase. Na asore ekosen. Ono no krai mu bibi ekoso kama. Asidan Kenya nkopon. Ene mpese me no twetwe nkomo kakra. Okay. Yakwa wo ho de. Oh. Ja, so for penny say de bi shawe we se bitini busa se kwa wo ho ansa na yetimi aye den. Etimi ato. Ne ya de urade ase. Munti ne wo. Okay. Apostle. Yes. Spiritual marriage. Aye diade. What be some but yamompai. Okay. Obade ya we insure na hodini to me encounter. Amen. That was your case wa cha obakro acha onkonkron. Amen. Sabre papa me be cancer. Me jam me kan ma dwen shonsa. Amen. Me de tie for shonsa. Say rade wasemi e be adanse die na sa kire nipa. Amen. What be some brother nyamiche said dear in spiritual marriage. Assemble. Aye, and I'm person being what some crown. Spiritual marriage. Me family ye ka say mo. Eye honhom aware. So ware obi amfu ani hu ade kumfa oni ehu nipa ko a ware no. Hunem ubetima cha oyere metwa boy didin. E boy yere tie. Okay. But se hum we walo a untimi che be mako oba ko ba bi otie e hum aware. Ba se hum aware. Hum so ye hum ayemfie ni yede ehu. Achen wa oba ade ayi wadoma e bia wani abahu se hum we ene waro nipa. Nipa ben na hum etimi wale no. Onipa bi ohumi bia hum timi wale no. Attend SOMPA FM ye ntimi yo Kristo ni nasma fa Kristo Yesu say mi wura na me kraje nkwa ni abomesu wo Kristo Yesu mu a eno so say me ne hu ma wale to nkwanta ya pai ana so tie bo wasu esu hia timi kan nde no kre sanachie ye bo wasu na kofo bi ira ye to adure benyam okay ye bo wasu no wi obi ade a ekun ti abo asuwi agi nkwa na di agi mezayan di fare so kra no agi nkwa uhia deliverance asubo e first emna wagi na se adu nsuom John chapter 3 verse number 5 when free suma ho untimi hu onyankopon ahini no endia wo wawie nti no se monko bo yasu na mo yede be mon chekere we ti se kire ho huma akutia ye cast demon out na unya ahoto nti asubon kwant min pamo huma anate asubon kwant min tu huma wale ase obi ka kire sa odada okay akwesa wo ko tertiary ukodu ho no mo a level 100 we register ya je wi ana asana dabi attend so colleges you go share unko bi osimo KNUST oye debe ho me a student oban train fi o man so na kodu P6 wanko KG wanko ba bia yesa so hyase enti a hyase na obe hyase so register obi bia eno ni asubo chese oni papa ni benante ti ho hyehye no ye de amount ti asubo no ne se e bia wanya admission na ya ju atum se wo yo Kristo ni be no no ntu huma wale entu huma money entu huma wale dabi mo bi na dawo na huma wale akuregu ma hodo ododo asan hum aware edoso aholo ni nyina so ye hum aware nipa
Obi Samia, you were Jan's spirit. Jan spirit. Yes, abrane. Okay. No sutimi wale nipa. Wo ye nipa, a wonye nipa kan. We no me no kom, ye hwe ade baako. Emra ogbo ade no one abofo no ete so no. Bible so ko kashi ebai. Emra ogbo ade twa abofo no behwe ase no. Satan mo no nipa we. Ebi kotre duem, bi kotre ebom, bi kotre nsuom. So, na when ba be fa say form no, a we giant. Abrane ankasa. Okay. In Genesis chapter 6 verse number 1 to 4. Okay, can you back near issue de kakra bi e wa ha. It is as a mra Noah. Yes Adam asene etre ewien yen kan free ho. Ye na Noah obeka asempa ne etre ye no. Onua eni passe tre bebre. Now so asem bi si wo Genesis wo enti Yakobon kan asem bi wo ho no. Genesis chapter 6 verse number 1 to 4. Genesis chapter 6 verse 1 to 4. Me chiro Abraham no asem a me kan Yakobon kan asem mi fa wo ho. When ebetna asase so wo ya honhom but we fe nipa image nipa subi ya Abraham no and make sure say we asifo ni bi wo ewiase. So wo tie me wa na so wo hwe TV na quotation apostle kan ya no Genesis chapter 6 verse 1 to 4. Genesis chapter 6 verse 1 to 4. Okay, kan mesra wo be kan amayana. Na nipa free ase dɔɔso wɔ asase so no. Emla nipa free ase dɔɔso asase so no. Wɔwɔ mama ama wɔn. Tie ni o, wɔwɔ mama ama wɔn. Nyankopɔn ma hunu nipa mama sɛ wɔn ho yɛ fɛ. Onyankopɔn ma hunu nipa mama sɛ wɔn ho yɛ fɛ. Na ha no ade sua kɛse bu wɔ ha. Okay. Me nua ma kyerɛkyerɛfo ni bi kyerɛ. Se ɛka sɛ Nyankopɔn ma ana nipa ma. Kamekura mbebusa o. Sense ne be na da Nyankopɔn ma nim ana nipa ma nim. Na me kyerɛ sɛ ade sua bi yɛ den. Ɛwɔ ha. Okay. Ipacho onipa no wo a wutie mu no unim abro ho ase na Yakobon konkon ye de ben enkyere wo sa abofo no Satan wemba sa so first Onyankopon ma ne ka so nipa ma ya Adam ye Adam odi kan Adam otoso mienu. Okay. Adam odi kan oba sa so ye honam ya de ben Adam do toso mienu ye yin age nkwa Messiah. So I say, enti ka onipa Adam ma Adam ase unu ye nipa. So I say, enti emra enipa ase treye no Yakobon ma ekɔ ho. Ya abofo no mu twa. Abofo no we mbehwe ase na be fa form no nipa esunu. Okay. Won aha senate enti when ba Satan say we abofo nde first Yakobon e ema. Aha yes brusamba ba ye nipa o ye nipa. So mo firi Yakobon nkyene. Yes o ye nipa onye honhom o ye nipa. Tina wu ana wo bon no. Okay. What we say angel bi egu ada baby da. Da bi. Ha tie ka Yakobon ma when ye strong ko ye mu. Enti say ahohom na we twa wen be hwe asase so no. When be fa nipa ma wo we. Wale wo mu biara a opɛ. Wo wale wo mu biara a wo pɛ. Na Awurade kan sɛ. Ene Awurade kan sɛ. Me honhom entena onipa mu nkosi da. Na ko Yakobon do ba de na ko abɔ nipa sɛ ke nipa te hɔ sɛ o. Na so hu sɛ enima bi ko so asase nto ase me honhom entena nipa mu enkosi da. Efi sɛ wo yɛ honam. Efi sɛ nipa yɛ honam. Enti na bɛyɛ mfie ɔha aduonu. To asoma me. Nanumu ne akyire no. Nanumu akyire no. Na abrane akɛse wɔ asase so. Emre ni passe betre no. Na abrane ne de ben. We wasase so de ben dada. Nti kyerɛ sɛ enipa no ebeto abrane no asase. Sanete. Come on me. Na Nyankopɔn ma ko nipa ma ho ne wɔn wowo ma ɛma wɔn. Enipa ma ho ne wɔkɔ wo ma. Ɛma wɔn. Yene ne abrempɔn a wo din firi tetete. Wo mu ne abrempɔn a wo din firi de ben tetete. Hallelujah. Amen. Me fem lo e kakra na me ntwade. What edin bi efense asabo mafi. Asebu, I think it's a central region over. Edi krokra afen asebu. Yeah. Obi a onimo homa nsema me kan biala no. So tie me obefa fu afra kan kyerɛ mo. Sa asebu if when buy no, sa hom we no, when be pretty wiase no. We asefo entity pretty wiase. When ko wiase fa na nyina. Edin a when ko pie. When ko pie. No we enipa emiensa asebu mafi. Amanfiwa na kagya. Hey. We ya bane. Na mla we ba ho fro we ntutua beben. Ena podua to wotena botan so. Okay. Oho ena bodua na de ben etutui wen sane ba fam. Kagya no oye fisha. Oyi nam. Wen se okompo no ye twe kodo ne firi mu nipa best 50 ne ye twe efiri. Ono kwan so ma otwe besi nkyɛn. Ye kagya no nkwa. Kagya.
mo sa abran ya make na sense can say asebu oye brane a oso a owa ne nua ba fence ama fiwa ono we buro pataba eburo patane ma etini sinua ba ne che buro ma na ode abosia fra se bi obeto no bo na wantima re ntam ya fanto se ko fantas na wo beben tutu e wen be ye nipa no wen trans ba ntam ra nipa no so wa asase so no unim obu a wa ni tua wo hu ben ma otete tenten wo a ma me ne kan ma no ade akona ne na me suro no ye nya me ma wo fie se ko fu bi wale no wen we so wo se ko fu na ke jana ma se fanso ware mo we hu ya wo ya brane akasa onua wo de sa e mo bu mfu me unti bi asabla na me improve nchrew enti we ase wo enti se oka ye kan chance no once ya hu ma wen ware ho na spiritual knowledge de ben e hase tinya kopon e kan se mo to asman wo se de na erade hunu se nipa bone dɔɔso pii wa asase so when say me se we ni amblane a wen wo die de ben e fit ti ha o e bi pie free wo hwe okɔ a odu Accra Makati Hill Makati or one of demons no when ba asase so no wow ono kro wuda ho no owuda maka be pon so no oda o se tim no ne tenten ya sanketo a ewura ni timi fu a ba bi oda ye no ewura ni timi fu line nim and no nya ikuro we agigi din ahoro bebre ya fa nto ti yakopon bo finto kan se bo se na erade hunu se nipa bone dɔɔso pii wa asase so dɔɔso pii fa asase so na wɔn akoma mu nsusu ye nyinaa ye bone konda nyinaa what I say it is obi a hu mu wenti nim na so owo na so ne ba obechenden ti yakopon se nipa wow faroto nchen ye wo marine spirit mawe yes and near friend mamu ata okay mami so tim ware enipa so ono so e wo ho kwan ya ofa so e ware no mekire du hu a mekire nyina eno so ho ene wo be fa sa Abaddon say engineer simbeti na to so amia kambe pa yen hwe Abaddon honhom no wo ni image aye me o won image hon mo hwe brother ene me bu hon ma wo se obu onnim bibu honhom mu a yen fa sku wakọ enfa magi akini kambe bu sasa no ma wie ya hwe mo hwe TV ni so Abaddon de da Abaddon ni image ni oye bema oya brane akasa we ye angels na we ahwe ase bi ni o so I say na ono no oye dimo so wa wutie radio no betimi akọ Facebook SOMPA 93.1 Facebook and I say Seekers of the Truth Ministries SOMPA Facebook ya share in live ewo ho I'll be hu images na ededa so no yo etihwe wo hwe se papa pe ogina ho na ogina etiri a ti kwankra en ogina so oye dimo an hu ye fi ne ho bom na ne ho so odin ai din di akon said him we wale ho a brother tia se o me kan yo ma tia for mu ntini ye pa na nya obu no kekan books bia no no so se me kan obu na so fu obu na o record me no no so kire on tia se blane enkyere honhom ne ma edi honhom ya mo hu no TV si o tu wale ni pakan na o ware ho a se hu we kwa ba hu ni se Abaddon honhom we na ti se ni permu edi nie so ni pa ye fi obebu a 3 good days na onwale da open types of spiritual marriage and I'm here we church one month now we maybe be 1 month and one can say who say yes okay it also be 3 good days so here the bay onwale impon say obuni nsa kwa na obetima transit from back kwesi adumere na we dwale baako on to me say white pant whom we so ha wabrabo a ye free bi say hunam kankan so me say ade wo me catch no bi Onyankopon boy ni passe ni suban so de ben ne nsaso ti Yakopon say ya wo na say ya mfa ka twade ana say nsuo bi kika ho a wo nyina na kire say onipa dua no ma me nkire wade brother ana ka brofo so nya den ye wo broni ba ya den ka twade dware no ya bi ya de so bi say dware no ba cho de wo so bon enya ho masem ho mo we say walo be o walo fiu na edafie wa efie bu wa we asefo ina suspect wo mu ne ho nam kasa bon obi use spray bia ye de bay enkoda ebi dia no odin pa enkoda ho we ware wa ose wablabo SOMPA FM no o men katimi ba oba ho etiefo mo fa nkyerɛ mu tie ne no kra na me ka kyerɛ mo ene yesua honhom nsem obebu ho a ukofa no a
da no ni bedam no bet the sound team na mu da me na make catch no on be me bi a wakohia sade bi no be frɛ kan pa e bon be si tru be si chance otugu na dia wo ho kwa se hu mo fa obu ha o ma won te se sentre wo ho e wo wanan mu na obu ha ote so obu ha ote ebi e yade eno wo paduru a etimi de ben ekɔ na wo we wale wa ne hu no symptoms na make sure no abadon nti dia na bem nsunsunia be na bem mahu se wie ye honamani yare anase wie ye huhu mu anase spiritual man ye be ka kyerɛ okay ye be hwɛ honam dia okɔ hospital na se mu aduro bi abiduro anase biduro bi hospital na doctor bi abitam aduro man na de ama ho afi ho mu dia ne dia oboa a kye se nyankopɔn satea na etimatu na so obu oba na se wo deliver na se ho ne kwa edam ho ni etimi bon kan menia me se ho mu we ye nche Bible school and never me nche Bible school this way we Bible school no ye bishop me pa cho unnim de me kire no agye de nyankopɔn de adem e de adom no de ye ni ade bai ehu ti Yesu Kristo ose de nim de ni hu ade ye di wadanse amen entabrante sabadon we you can watch some more Revelation chapter 9 verse number 11 can say more Revelation 9:11 na wo won so hene a eye bunu mu bofo a wo fre ni din wo Hebrew kasa mu se Abaddon we oya homo onu so di hene e wa aheniem okay o se Hebrew kasa mu ye fre no Abaddon Hebrew kasa ye fre say Abaddon na hela kasa mu no o de Apollyon e fre na Apollyon so kwa ni e fre na Apollyon me cha Apollyon so dwuma ya na odan no Apollyon nyuma o ye de oye Abaddon se what side we say wonim na wo Bible ma edi na ede no wo de ato obedi Christian na Abaddon o ato ne bedi sa eti ye wodim bebre wo Ghana ha de ni pe so Abaddon ye hunhun bidin eye hunhun bidin hunhun ma spiritual marriage ni me na me ka chiro ni tiri mo den papa okay ni hu bon ye sa hunwe oh it is oba anya oba no be so obi a wodo so ntimi siesie ni dem ye ne ade ne so oh suspect ni mu wo mu a ni that person na edos bebre ewuro mu asan ote ade e tan na fe okay o mu na tade mu a onhye wo da se abofra bi ba sorry na oba na me ka kire me ma ne se sa abofra we nse ho ni tin papa mu na ode awo no ni nta otimi sa tade atete o no ode aba etimi pam tade e de ema no ode kwa fuom ode kwa adwuma mu no ye carpenter me bom pa ne ho to dan den na ho to waso dem na ohun sa tade hye na atete etimi sa tade dem ma ne wo he o se me de koma me nua mo ode kwa ye adwuma o si so nim o timi sa so be 3 months na so ehye no enye obanko mema bi wasa ne ho kan ti obanko wale se be man na wo problem ne si ontwitwi emfa no obedidi wotu ne sinya nkwa oyale honhom yare ye wale no ye di esua bibi o ye obanko ye feel say last okay last and perversion ay akono ene de ben atenka akono ne dede akono ene dede bebe buon ma akono timi sini soa se onfo ba na ne ho tete no otumi nya ponche ko otumi fa no wofa hwe when ye fam wa no ebi ya kwankyira Satan de ama wo ya wo ye ebi suspecting the control no obi wo so kama nda kwara na ho ade asore wo kama nda na ko hu se aboa bi da na ho sore a o yare wo spiritual marriage ho no and ayo so ndi se perversion obu a obebu ha akono timi wura ne saa na wakofa shortwa no de hye na se shortwa ne timi no de wona se cho and I say bu atem so mo se ka kumba make sure yes I regret ho na yes sad no na make sure ho na holo bebre na me do ha obo hu se tie enti ye kasa last and say perversion akono anu odin hwe kan yakopon ogbodi pa no ogbodi pa ka wo hu oba emra ma ya adwensa wo ne ne kohia no ena ka wonya said be akono no we su onye hu oba akokọ na ne be ma sorry na efifie de ete no hwe me hwa abantie bi o se papa me faka wo kan say kumasta me kwakra me fa ekonisi ba si bia ne sabayo bi betra me nchen
not in the whole tremia me be my betty masoli fia kodu akra na ne ho beti fifire sa no bi ehwe no na sa ga de koda no di tito no so dia na asai kra oyale we yare awu here say nyakopon edebe etum deliver nyakopon akọ etum deliver enta sa wotu mfiri mu da last and perversion and what dene it we church special marriage no what can say obi onim ho ma sem bia na obeka na mi ka akere say dey make kan kre obo nso onim na bet onim say dey esifa dey bay eyofa and dey to so biam so ye wo beye enso dey ho some ye bayifu a metimi dim beye aware me baba empo me baba no metimi beye dey bay aware no it is special marriage no enye better say me be kire wa mohu ensusan so ade ba na ma kire ni ma wo dey wo se tax na me wo bo so a kire na dem pese ye hu tax no enti beye timi eno na ma yes Christ to cast which for Matthew chapter 19 verse number 12 next to share our real then asem say ono de age owo ne dwama asna wale ntema den atetene say huna keka de a nipa be di fo na asem ne si wo me quote and mlinti Matthew chapter 19 verse number 12 o kan say bu o say Matthew 19 verse 12 na nipa bi wo ho a o say nipa bi wo ho a wontumi nwale o nipa bu anya de obetima wale a wo won sa afiri won na sa na ya wo ni firi na ye moti wale na ebi nso wo ho a nipa na ye won sa ya onipa bi won so a onipa na ye won sa na mejo nipa ban eno na mejo say obu no e baifu a obetima wale obi oti wale ne ba ban ma obu ma me anka so wale ne ba ban ma ejo ma ne baby timi kwa oba ne ho ade da o wale nso a o ma untu kwatra ba bi obetra fie ho a eti ne ma be say 5 wo nyina ti fie ho wo ya ba yo o ma anya ne ho ade da ma me wale ne ma be yehuna mami I brother asa me kanye betel o se ni pebu ho ade ben ni pe na ade ben aye wo sa to timi wale da spiritual marriage and o se dem so to ase ebi nso wo ho a osoro ahene enti na wa ye won sa bi won so a opeso kwa bi nto so opeso ware obi be de e be tete no de make ba church ase that's why you ti we dey my de ekoso ene wo kan say abosun enso de e hodom enkonwa efie enkonwa akonya wo fi a etimu wale busho yina I see wofa asema nyankopon aka no bro sam dia so de weke o kan semu Exodus chapter 20 verse number 3 Exodus chapter 20 verse 3 enya enyame foforo enka me o se enya nyame foforo enka me ho nye ohoni biara enya ohoni biara ana ade e wo wiem e wo soro ana de e wo asase ko e wo fom ana de e wo nsuo mu wo asase ase kwai nsa suo biara emfa koso enkoto won na ensom won na me Awurade Nyankopon me Onyankopon ni nkumfo o ye Nyankopon ni nkumfo ametua nananemu amu ya soka o tua nananemu amu ya soka me fama so kosi awo nto ato aso miensa kosi awo nto aso so den miensa ne enan a wotan me so patroti asem ni me amegyina hoyi se me kosom bosoma Bible said no me dam so massive for third and fourth generation. What I said, what generation is over 1,000 years. And 4,000 years. No me that me baba so be kombi. What na ekwaje busu metre fi no de ne ho ede e ma no te busu ne wo eden apam a ware abusu yina te busu bo no ma ukomu a o ma me no owo no tu nu e bai e no san kwa wo bienu obo wo be force wo bia de dem papa wa wo tie mi e bia wo akasa soro papa we so so ne maame sanet e to so wa the same thing na so wa ku kunja wo wa nya ho ade na wo mienu e na oba so de ben a wo mienu something me ko Koforia Eastern region na me to na me say ma mienu bi e di nkomo small girl asem wo kan say me de me maame onya 14 years na wo me e na me so nya 13 years na ma wo me bayi o na me pi na me say sa enya won so baba ya wa wi no so benya how many years no be wo ana was papa de na me so enkomo na mudi na me so be say me de me dibi wo nana bi san so nya mfie sai asema me say me nana nya 16 years ana ba wo ma me no ma me nya 14 years no wo ana won so wo 13 years na wo be so benya he apam de fie sai bu hwe so wo ho afa pa ya semu enti sai wo aboso ware ho enkonya wo fie otim wale me mani ma nyina wo fie ho enti mu tibi anya mo ho ade na mu gu wo saa
don't tell me, that's all some problem. We enjoy it as a mo. Me can't quit just some natural bra. You do be down here deliver on what all. Seekers of the Truth Ministries. Amen. And our team in game. Great. Only water for I don't pump. Kumasi. Me number ni be go. Oba frɛ yɛbɛtena ase ne yɛhwɛ ne ebisa awurade sɛ nyankopɔn bɔ wo a enti abrante obisa me a yɛsan wɔ ɛka ne sɛn resident spirit yes area na wote no obu a honhom na ɛdɛn hɔ na onya kwan ɛdɛn ewura wo okay obu odwara henmachi anasa na adwebe one em no odwara abɔnten demo ni twem otumbo wura wo straight no afa wo eti ɛno nso hɔ wei ni nneɛma ahorow ɛdɛn bebira ɛkɔ na mama me sɛ mfa nkɔ ade bi ehu ɛsɛ nipa ayɛ secret me kɔ back to Abaddon okay sɛ Abaddon ɔwɔ dɛm bi fɛ sɛ 69 send almost a style mama nkan kyerɛ 69 yɛfɛ to TV so na yɛhwɛ 69 me kɔ back to Abaddon na ma kyerɛ 69 edi ejinifo nya asofo nya doctors lawyers edi wonya na ɛno so na wɔma nipa adwea kɔso but engineers na ɛfa to soma me 69 Abaddon in the spirit no enti brother taps no ma bobɔ so na sɛ me de wo kɔ mu abo ni ma holo bebre come me say 69 engineers na check wo fa to soma me ne yɛhwɛ nneɛma ɛkɔso 69 wo so bu ana wayɛ sambu na egwatade mu wo ni mo hwɛ ɛde na ɛka 69 no nie obolu ti sɛ wo ni oba da wo de wa no kɔ ba na se na ba so da no sɛ de bɛn abo ase memma ni gye ho pa wo so be ma pa no da no si oba ase na otafre oba bu oni da se manfo ama nkɔ na se a onya ne feelings ma ana sɛ nani nye wo de ne da ba 6 hours kra ompɛ wo de fa kɔ keke ana hia no ɛyɛ yare ho ho are no Abaddon ne star no ne number no etu yesa nani time gye okay na wa hwɛ wa no de man sɛ didi fa kasa fa to nwom fa bibia hwɛ bi a wo de kɔ asɛm betime wete sɛ de wanya bofro to odie oh it is a odi medical company kwa ɛyɛ yade amoa hwɛ ne ma free wo ba na wa kasa timi kɔ sɛ ne ade a ɛde ehu yie pa when na ɛkɔ so wiase a nipa ebire de bɛn ɛne gye ho so that's here to be man in dance wait to kwa when su tie de ekwa ne da ebasa de mo so ni ji keke kwa so yem when product de akwaso so what that's here and ya wo hu ba ko so fa say asemodi ono no minister efa aware ho special marriage minister of spiritual marriage that's right hu asemodi bebre etiri din watch no akwa bi a asemodi so ya oro so ehene kese but enne no meti di na de ya fa to so engineers na say when it ho mame ya fa to so ya hwe say enima bi boy so it is enima we e wo ho a na say wonnim na wo na say odo ko wura mu a brother wo problem the taps na wo kan ebi enima boy de ben actually ya sawo Leviathan okay asemodi ni wo ho me nka ne ho asem Leviathan so ho me nka ne ho asem so that say na yehwe enema ekoso ewo ka ne say yehwe dimuwen asemodi oni oye hene kasa o hene odini hene ono hwe spiritual marriage so minister of spiritual marriage onu nie ni dey say ogwa ware o sa ware na o many patete ewo aware mu na wa wo ti wona se mu wale wa nti sa wale be wo ha ni gie nim enne no oba ni kunu ne kon o kira no okunu so no oyele kon eye sa hunhum wi me ka kira obi se we friend se asemodi ogu aware emo bi na daw me nua na wonim dia me kire hunhum we asemodi ogu aware when we say on the Abaddon kabom na se wo so se wa yetimi bi oba part Jesus tise manho I guess I could go akwese bia wo de kan nante ko buka odu a ekwa ne nya no porto so tom homwe obetwe bie wase obenu medro bia enkoda
ya wo ya de bia wanya wo meduru a eden etimi kɔ ene ye wade ye ho ma de brother chance Nyankopɔn satia ene obetima ma wase oba se kete obeye se den enko da ekwan nye den eni no ho we ene ye sad no o just good yes wo incubus na ho mo incubus no oye ho mo oye belima na o jimi nipa keke menia say on man say akono ni timetu na eso okwese baabi say uti radio na enche commander apostle ni edin gidi say tiefo ewo nsembisa bebrea on person mu bi sent you bet me atwe number ya to the next 5 minutes time no ye baby atum na ya fa phone in no nti say uti radio na 0244 70 3250 me say susu biem 0244 70 3250 so we share TV ne so a egu screen ne so and also so we radio ne so a obetimi so afresi 0240 80 9448 be 5 minutes time no ye baby phone in no na obi a wo asembisa pese obisa papa e first spiritual marriage especially types na sisi a wabobo no o pese obisa na asembi de fa ho a na obetimi ebisa the 5 minutes papa yanto aso na o ka bibi fa incubus ye wo incubus o ho mo anu so ni se onin o bere ma oni mema de ben e na eda o yo ba o ma ho mo ye be ma anu so de no fa incubus okay e pa to india sin fa to so ni ehwe hello Ocho yanhwe hey on the series no incubus I see wow hwenim ye hu ade nanim ye te so obara so transition won so obu on ho house mutomutu ade ben akire owo so na ne hu ina ade asai ono da uhu unye bu hu no ho ade ben asai ede no obi wa won so on so da ye obi ade ne na obeso ade na no ho asai safa na ye be ko ye be ma hu se me mi obi na se dey obi won so da ye se hu me na dey adada okay and so obi me prove acha mo hu me kira mo hu se waka so de akwa no de so nipa no hu when so siri so se dey awakire no hwero dipa na ye esa ye ne da ma hwe se hu no wale nipa kan a me nua o so da ne so bi no da o felisas ne mo esi nipa ipa cho me kira mo asoma mo friend no munya abota the next 5 minutes about 11:42 a ye be funi ma hu se crofo of prepa be no our questions che ye be funi na tumbesi ade ye ma papa emle kakra no de akire incubus mu wi a na ye be funi ma hu se crofo of prepa papa crofo of pre be did it for incubus say incubus ameke ono no oba o no ma obu awode na kwachira no hina de ben asai incubus no the star back no ene wo pacho ye wo succubus ono so oba nti incubus ne ye bema yes bema ana succubus so eden oba wone me mada ni hu ono ni succubus ono ni very powerful demon na celebrate for bo amofra munya abotre see I ntimi for just said the next 5 minutes see them car me celebrate enti abrate wo hwe sa aboyi osiwa hwe nanim no wale obayo enti obago ha be maka se be wale no muna machama mahunu obi won kla hade otimi yenim tata obu so hunu no wo aberwa succubus no enti we no se ono dara so wale ohu da se bi ono na eden eda obebu adwoso timi de na se che na okodwo so a no filises na no hwende no filises obi ene da no otwene mu dwoso na ache na eba no succubus oye demon timo de akasa we ya kanya kopa adwen kire mu a monti ase de ebetu futo gu no so ni parasa ni pe me so ni pe biala so yosofo so yesunsuma adwuma bi no ye na onim pa no onim de amiken onim hunhum nsam onim de amiken pefe ene so bi kan so odi atro onu se de o kan entro onu kra sisa mi say o preach na do bi acho na okeka minim ena wo kasa minim se de wo kan no onim wo ye wasa nyankopɔ de adom ana wadom aminim nti sa no ma bi say do papa pese bi say buko sua de school and say nyankopɔ na de sa
nimdie no ade dom sa na tie nyankopon de adom me okay ana me hia na okasa we said den what bot tie e ko to said den na sa wo ho ma ware amehu metro say sia metro aba ko ba me chen lady bi business woman bi na said o sika o me hwe ndim sister o was special radio o say me na me say yes wo a we me prove charge Johnson apa no correct me how no o say ha aso ye shen what I say e say yakopon fa ndom a onim ana obu a wakwa me akye na de a na de be cheche etu hu na hu ana wo onim akwa se bi odwuntuni odwun yakopon akye na odwuntuni oda ko bi na na otodwum ene wo bi onye dwuntuni be to den wasua na je no wasua to ti so onye dwuntuni ba de yakopon ya akye na akye de ba wo difference na de e wo radio adwuman obi a presenter obetra wa edomo pa kita no furu ana yes what is on kasa otimi chidom o ja say aha sisana we so tie sana de tie o do say wo no ne de na chede no me de no amen so se ne ebiefun in na tunti odi sa mesro be ben me na ya to aso yeah it is me ka ehunhum aware asem a enya ade eye bete enya de eye bete. So, me shobako last Sabbath na me yo be deliverance. Okay. And I be apostle na ware sabrante no. Oba me nchen. Na be konto kwase me ne hwan me nya se nipa no. O ye ne dia. O ye ne dia. Hwe ya kira niema ekoso a. Hwe Leviathan oyowo. Pacho sukubus no wa fa to so. Sukubus no. Pacho sukubus ode toso minimum say can say incubus na ode toso okay time no so aye be de yakob aduma na wotwe say no Sunday en ho na asema aba ama we wa wutie radio na say wo hwe TV no ya bie funyi na atum ubetimi afresi 0244 70 3250 0244 70 3250 and I say 0240 80 9448 numbers 2 nyina ubetimi afre na wa asem bisa bibisa papa no bisa na dem person metie for long time na omudi bisa hello okay hello yenina yetie aso be obi aba ahomane so entie no mesla oba no mentie ho ewo ayine so hello hello but chop say onia yetie ona anye yan wa line mo e busy pa hello Mr. Ojina so line I hot okay yeah 0244 70 3250 hello SOMPA FM yo enti onia eye ensam ahoro ebebre enti se ye ka emu ensam a enye ade a obehu ni se kan sen aglobi na yedi eye ni mu de ka okay but enti efa ofrefo la no so busy de do oh my god yo hello engineers ni ba cho momo ya kana Hello chana mo o program na na manage mo pa okay ba cho udi no bi okasa free me kasa free bosume from the street ba cho say bosume from okay yet udi ya friend na kwame eti wonu mre me hwe mu TV no program no TV manage mo fa na me ba cho mo fine me pa cho wo kumase tafu adompom kumase tafu adompom ha ele me pesa me ba wa na de me hum number ni 0244
70 3250. Bebacho, okay. Nti your point obetima frame. But your phone from why? Yo. Okay. Yeah, into your offer for you. Hello. One more time. Hello. Hello. Yeah, but you need to be free. Hello. Hello. But you need to be free. Oh, my pastor from Mohammed Makasafi also. My pastor. So for you made the boko. Anytime I met that mason, and I said I met that Biarona. Me who say Obini made down. Pastor, I don't know. And one American, spiritual marriage, your home our way. Yankupon Yadmana, now to say, you better Hogina. It's about what the fact, my number you are free me. Why? No matter me war, Tafo Adumpom, Peso Bar. And now, my year masturbation almost some years. Yo, 0244 70 3250. Over to me, Aborum Amayafo. Patro, you what Tafo Adumpom, Secrets of the Truth Ministries. Bruh, you shall remember. Hello. 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 Yeah, Patro, name your cassette free. Hello. Yes, Patro, yet you. Yet you want me, Kakasa, yet you. Let us show SOMPA TV. You Patro, how now we? Let us show me free gas inside. Gas inside, okay. Let us show. Me nama, me who say, who be the mechi. Me who say, who be the mechi. First, let's not die, no be nema beda. After the me who bomb pie, the man who said, me nama no 20 times the Sister, I know you're Jenny. Do what you kuno. Why is a bodyguard? No, do what you. No, it's sanity. To be free, Sabia, or maybe, and so off or. Who here driven and see and permit me to deliver free sardine. When I'm banana for now, Pacho, Opa, Yahupa Doma, Meme da Shiami. Ewo, Ochnea, Shiamu, Ewa Tafodumpum. We are, maybe I'm one about Tuja, Tafodumpum. Fernamban, your point, Memo baby, the Memo Drashamwa de Abba. Why? It was it. Hello. SOMPA FM 0244 70 250 0244 70 250 0240 809 448. Hello. Hello. Yeah, but you need to be free. The Bachelor free office. Offense, Bachelor 80. The Bachelor as a baby, I mean, so that I need Pana, dear, many have a system. A three be a mini pan, a three so I need panic. Nipana mimi bada biebua mi nipan Minua hwe fixa ewo mu na me say obi ni mu homa asem a we ohu obetima yiwa wo ba anima ba enye no ade mo na yesade no oyi obi anim na eba enye se nipa na behunu enanim a ento obu ohu ni ma me ano ni ma ya aka na wa nso da obehu wankasa ho nso abende uhu se wa ho no wankasa ho da ehu etanya sankofro hu no ewo ho ohia ogia ankasa etifa number no why okay it was it. Hello yeah okay enti abranche enema na ye keka no aye boboso no enya de ya agudi o yo okay Hello. Yeah, but you didn't make us free. Hello, mammy, patch you. Hello. No, patch me to your casa. Me patch me casa free baby any, okay. But your family nama. Nanama meet you. Said Nama who so be the mechi. I don't know. Then Nama who said be the mechi. Mami, na wuni mi say. SOMPA Sa wo fomi sia, onu ukun kwa foma. Osu ne ma na ukun di wachi. Na sikanda no kon na obon hwema. Ukun no. Aha. Ukun o wala no akasa. Me ko be 40 years ko say ekuru kwa mi nya bi be na bia baba no bia nya papa bia. Amai. Onya de obenye ko so okun. Etu here drivers ni apam hom na firu ama. Ente sa oboa.
eku ne de o obi akasa na me be kyerɛ wo nneɛma ewom so de nti obuo no wale na 3 months na be ma na wu me kyerɛ wo saa de we nyina enti sister o say o ye ne de ankasa enti odi wachi enti so obi ba enu kwa na ehu no obi ba ho sesi ada so obo wale wa ade ba so no be tin warning ogro no be buna ma na wu oje ne boy oje ne yire enti ama tunsuma wani no enyo ya na Yakopon wo mmara afa so gye ne ma emre na du oje ne ba bi obre enya nko na obre obekọ nua no ebibi wo the same thing but obi etimi mo so enjiro bia abade nka ho me number ni 0244 70 3250 oya TV ni so a na bese ni so gu so wa when ya hwe TV no oya sa behu hey yeah ba so din no be ka free yeah family bro Pacho, your fro. Yo, Pacho, etio. Pacho, Brabon, yes. I can't look at Uncle Mommy into this. Mo, me mo boy, as someone I make a show GD, I mean, pajamas says so hotel. 84 number no, okay, say free. Because every do, but if you so many about my bad with the yard, yeah. Don't do order from number, not from why. Okay. Nobody can count. Hello. SOMPA FM. Hello. Ipacho Casadinga Krawai. Hello. Ipacho, good evening. Good evening, Minia. Udino be Casa free. Ipacho media drum Casa free Sophia. Sophia. Yetio. Ipacho me yepipes bi akọ abucha koye ejuma daddy. Ma chain be 5 months in ya denemba. Nkan TV show. Etibacho yankan radio sonson. Fam number no. Why? Nebra sorry. Na me hwe de oba de betima ya ma why? Me pacho any face da me show me ni be bia wo. Me wo tafu adompom. Unum call from Praza. I mean him from by me you be a me pepe. Okay, from number. Me number ya. Ya point frère. Na me show why? Me pacho. Okay. Okay, no so that's it. Hello. 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 Yes. Pacho, good evening. Good evening, mommy. Pacho from Rodalati. Okay, Pacho ka se free. Pacho me kasa free ehwa, Kumasi ehwa. Kumasi ehwa. Okay. Eti o mommy. Pacho daddy. The issue is that as a me da anadwene madano. As a me pre wo da me pre wo dem but me hu ade crazy as a me pre. Ebi wo kwam timi ministry mpano so be hwefom. Ade ate so na me nanti a daytime one adwo me kwa se bibia ye dede wo me twa mani nso na bibia ni me na me ko. Akada bi also ase no obi abomidi me ya mi hu nipa kro. Ani. Ase se na ma me busuafo ni ase de obi atame ma yare a wo mso ni obi edi menya wa abrabo. Uraba. Eno jakasa family number no why? Wo de hwa kwa de wo ben. Hwa kwa de wo ben. Why? Wo de pon a emma wo ren ho kra na Yakopon wo mra oje ni ba bia. Hu mu we mba wablabo mu a obegigya wo. Obi abeka so e beifo. Obegigya wo be so beifo. Otima ba kra se pro oba na secret mi na pro. Banu maduro bia boa. Oba nanim a ohrama akwewe nu nanim wonka pa wo ho na yesa ogu nanim ase wo da fara ba no hello ya ba so ni me ka safi Pacho me lenda bana ka safi abuna me ba so ka sadin akrawai Pacho na dai me ba so ka sadin kakra eni de ma na so dai bia na mituba aw ba so de bia na utuba Masu dai bia na metruba. Eno no. Mami, eno no. Osu dae no wawo. E ba hyeche na wonyem. Honhom spiritual no wo ma. Obu obase na ontiase a mama o se onko bo pare bo mpa ma so onko. Ono abehu emma owo. Obehu ku ni fi otim nyina honhom. Sara dintie. Etuma me wo honhom ma no ankasa ho ya waro dimo no wo ma e wo ho.
Yeah. Pacho, yemre no aye be, yemre no aye be, yemre no aye be. Yem for back up pet, yem ntwa so. Hello. Enti me nua no magidi fo, amutie me. Oba de Nyankopon domo. Na wo mra ne da, o de gini baby a. Yem for last call. Hello. Oh. Papa. SOMPA FM. Sanko for here deliverance. Yam for last call yana. Okay, engineer, I'm for last call. Yeah. Hello. Hello. Yeah, but you need to say Odin no be ka say free. Ona utwa to my. Yes. Hello. But you ka say na ka eti omi. Pacho, good evening. Good evening, mommy. Pacho, me first Kenya. Kenya si eti o ma. Okay. You were there 40 something. That's when I idea. My say I'm the dead. I walk around and Eya semo. Eya SOMPA. Yes you do. You see I say it make him more hifa. Mommy. Okay, me dem dash si na to ya me number ni enti frɛ me. There's a be obayo free no ko, obayo free no ko. Enti abasa na honam de akwa no, be ma no hia akwa unya ni jewum. Enso ade se Nyankopɔn ya ade e ni jade. Nanso obu na be ma no kwa aseti medua. Until make sure sadi we nyina. Hwɛ, me pa wo ka kuma to yam. Me number ni, me mra na aso. Me number ni. So aha, producer ni gina ha anya. Na me ba, that problem me be free me so ana. Mami, se wo gidi se be free so ane e be free sonson. Be di ekina na me mami fa number no why? 4 years, 3 years no ja me no ko. Ah. Me bregu no di lusika no ko. Hey. Mami, ka kuma to ya o masre. O masre. Wo die de se mro. Obi de ma mo te de okra be omoso kra na ma kire we se be 1 month am wi bo hu de be sie enti ma kire wo pa tro me wo tafo adompom me number is 0244 70 3250 0244 70 3250 from na me ncho o ba me ho a me pa tro ufa udru aranga janhia fa call from car call from nesi o Preza Hotel usi pe Mozongo taxi ewo onsa nifa so wo de fa Mozongo taxi ni bi usi ubesi wo twimeko junction ka che taxi driver no Mozongo mesi wo twimeko junction old ashe from kwan so old ashe from kwan so ubesi wo twimeko junction usi pe bisa sofo same wodo ba me ho no sofo same do ya so memenda no me ya so memenda me no ka se ochena yesu maya me ya sori me no ka se ochena yesu maya me ya sori ye sha se 9:30 Misro, bra. Ye point metna se. Obiala odin ha ba me hwe no ansa na akọ. Wo ye se edom se den me hwe akọ. Madwuma no se me hwe Nyankopon emma. Me number 0244 70 3250. O frene se yem fire patro me nyam free steady hon me da so e wo hanom. Enti e be return course bia. Me stra ni de mu a. Bo moden na enso bra na be hwe Nyankopon ho odin. Oba de enka ho. Ye mo mpaye. Eja pa me